Alo. Ajmo pitanje. Alo. Ja sam malo prije... Alo. Da, izvolite. Ja sam malo prije s vama razgovarala, pa ste rekli da vas opet zovem, sa šerpom ste mi skidali uroke. Da. Dobro je. I kako se osjećate što sam vam skinuo uroke sa šerpom? Je skinuto? Da. Kako se Osjećam se bolje. Molim? A ja mogu znati ko mi je to dalo. Sad ću samo malo da razmislim da vidim ko je to. Uroke vam je napravio profesor Baltazar. Idemo dalje. Alo? Alo. Da, izvolite. Pa Milana ovdje dajte mi. Pa ja sam. Pa kaj, vi ste? Da. Pa dajte, spojite, halo. Evo tu sam, spojio sam. Alo, imamo drugog na vezi. Alo, izvolite. Alo? Alo? Da, izvolite. Non stop ljudi zovu, ja ne mogu se odbraniti poziv. Da, izvolite. Alo? Sve pogađam. Alo? Da, izvolite. Zovite i uvjerite se. Alo? Da, izvolite. Alo? Da. Alo? Ajmo, pitanje. Alo? Kraj emisije. To je. Morate me slušati preko telefonske slušalice. I to. Ne vredu ako. Ajmo dalje.